mun sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule March nili zirtop ni ania hun tha in chan theu kan beisei Russia Ukraine war chu ala top mai don lo ni na lang nimin March ni thum inbiakna apo khan in ka hai ceasefire lam eng ma thutluk na awm thei talova amaro chu humanitarian aid lamero ol samzo ka boi pui thei turin anin rema ral tlan te tan safe corridor mun him siamani dona rampan hi sipaiten anza hle turati ani Russian negotiator Vladimir Medinsky chuan mason na lian taka om thua soya ma se Ukrainian palai te chuan Kyiv in a beisei ang thil amhulo antia indona akal thui laklo to hi chuan chuti maya hanin rem hi a har save niang nu naw poisoi lo te tan tlan chuana tur mun hi ma om thei po hi mason na lian tak chu ni ve rima heti lai hian Russia lam chuan inbiakna nei levat ani tur thuan puang ngal boka Volodymyr Zelensky chuan Putin chu meter som thum dana nilovin thudu nila inbiaila mi ka se ngai lo ati nimin thleng khan Russia hian misal zalile somriat akap chuak to a heng zinga som sari hi chu Belarus ramatanga ka chu ani Ukrainian air defense system chu ala thatok ria Kyiv hi tlom mai tur ala ni mel love tunkar tir lama in ka na Russian Major General Andrei Sukhovetsky Commanding General of the Russian 7th Airborne Division chu thizing atelveni in nimin khan an puanga Czech Republic Defense Ministry chuan Ukraine tan tanpui na pek belatuma ral thuam chi rang machine gun assault rifles le amu makta duai khat avayin US dollar million som pasri manhu apele donani Saudi lal Mohammed bin Salman chuan Vladimir Putin le Volodymyr Zelensky te chu phone call in abeve vea inrem na awm theinan palai na tho ain huam thu arhila Arab ram te chuan Russia hi andem du mi alova Arab zinga oil thal chuak nember Saudi hi OPEC plus member ni in Russia po hi telveni Russia po hi athik thu ati cheve ta hleya Roscosmos Director General Dmitry Olegovich Rogozin chuan heng ram then khate nam puanzar tel lo hian kan space rocket hi amoizo ti in US le Japan flag an lak thak live video apo sa India flagero an la thavelo The Guardian chuan nimin tlaidar nga khan Ukrainian President Thusoi aron da chuaka Volodymyr Zelensky chuan Ukrainian defense mun tina om te chu an hima Russian sipaiten anti chetheilova beidong le hlo cham takin an om to ni atia heti lai hian ramdang mi Ukraine puitura in pe foreign volunteer mi sîng khat le sangruk zet chu Ukraine president hian alom lu thu asoi boka rin ayen Ukraine sipaite hi to an harfu mai theini hi Ukraine mi pui civilian te po hi an huai sen khop maya nimen khan Russia sipaite chuan Ener Hodar nuclear plant an pana Ukraine mi pui tam tak silai po keng loten Russia sipaite hi an lo aw khuma Russia sipaite po an ner tlang ngam bik lo ni in an soya Enor Hadar nuclear plant hi Europe nuclear plant lian berte zinga mini Ukraine mi pui te le an sipaite huai sen na hian fak aphua chakna mutlak te pon ni hi Kherson khopui chu Russian te chuan an thunun ta a ma se an din huna thatlu tuk bik lo mai thei Russia armor vehicle le lai pui te chu kothera an wa kuala boruak ri mel fu ani Kherson atang hian Kyiv Kharkiv le Mariupol te chu bei chhun zom an tuma mitam tak chon Ukraine an chua san to a even in a report danin mi noi som lai chu ral tlan an om to ni French President Emmanuel Macron chuan March ni thum khan President Putin abia a Ukraine run hi thilian takiti sualani hei thil poi khoi hian Russia chu na to kina volet don ani hi ti in a hril Putin chuan Ukraine nazi nun chana kalpui mek chu atop ro ta beyatum thuasoya Macron chuan chang le tin nangma le nangma do ti in hril mai mai ani hi
hei thil ti wang hian Russia chu kom ser le biak ser ini tonga nangma ini omanga khovelin hun rei tak an re kang chia I chau pha hle donani atibok Ukraine parliament chuan Ukraine rama Russia mi te thil nei lak sak theina tur asset seizure bill chu apom taphot maya Ukraine Security Council chuan tul le tha ati angin ma la zel thei to ang German chuan Ukraine ral tlante a welcome thu apuanga nimin thleng khan mi sanga an lut to a German hi a in huam viau maya Ukraine refugee mi sîng tel dong song turin in ringani Myanmar refugee ti ayin duatan hlo deuh chu ni in ti vm Myanmar boy na hi kum khat ani ta a ramdang in rol le chuti te chiama boy puyan hlo lova Ukraine lam ani hi chuan khovel pumin an boy tamup mup mayani hi Ukraine mar lam Chernihiv regiona private school pani te chen na in pakhat chu Russia bom thak in adeng fuwa mi pakua an thia mi palien hliam na takan tuar ti regional governor Vyacheslav Chov chuan report pe Russian foreign minister Sergei Lavrov chuan western politician te chu nuclear war cho chhuwa tu ma thu vei vira apu ve thunga Russia mi te hian nuclear war hi kan ngai tu ngai lo masi khothlang ram te hian an soita fo maya third world war hi nuclear war ani nge yang ati Fox Business chuan US President Donald Trump chu tunlai boruak in lumlet chungchang interview nei puya Donald Trump chuan te hian soya Russia Ukraine invasion hi Chinese President Xi Jinping chuan ngun takin a thlir renga relo te Taiwan hi run ani le don United States hi ruai tu lak tlak lo ten an ruai meka China le Russia ro pui hun kan thleng ta ni Russia Ukraine boy na thuwa United States malak na hi adoi zeplutuka China in Taiwan run ve nge yang diktak chuan Afghanistan withdrawal kha an move ka Taliban te no chhuwa thei Biden admin hi China le Russia hian an hlaute chiam lovani hi ati heti lai hian kuat ram te chuan Taiwan hi China in run thut an ring ve view maya March ni thum khan virtual meet mangin President Biden chuan meeting anei puya Ukraine angin Indo-Pacific huam chunga ram in pum khatna ti che thei thil a thlen kan phal lo bur ti in Japanese Prime Minister Fumio Kishida chuan soi quad meeting a hian Australian Prime Minister Scott Morrison le Indian Prime Minister Narendra Modi pontel ve a Modi hi chu Russia lamtang dewinan munge yanga maro chu India tan China hi achimom ve sia European lam chu kan tuipui ve love ti in Indo-Pacific B ka hi chuan United States hi athlop lo thei lovang Russia chuan tunlai boruak ka wangin S-400 missile system India nena a deliver tur chu abuai pha lo atia US tho puiram then kha chuan India in Russia ral thuam alei renga wangin khremna pe kan duwa ma se United States hi achemai ngambik lo khremlovin han chuangot se United States hi tu manan hlau to lovanga Russia ral thuam an lei sup dona le lama hremna han pengot se India hian United States malak na atui pui thei to don nova kuat po azui ralve mai don boxia heng level politics hi rin ai tak hian akhir ruve viawani Ukraine war hian beisei ain Ukraine hi antang rei ta phian maya Putin an olsam taka alak mai rin ani laya tun thleng po an khopui poimo ber ala lak sak theilo hian ngai to na thui tak min nei tir thewin rin oma ma se kan ria theu tur chu tun thleng hian Putin a hian Russia ral thuam thaber ber ala mangbik lova ala khek veya hei hi a chan riat ni lo ma se nei to ron enroll palani chuan chutiang hunatan chuan ala khek ani mai theiani olsam taka Ukraine lak mai lo chan niya langsar berte zinga chuan Putin a hi a overconfident ma ani mai om mangi o ati theya a secretive lutuka Ukraine arun don thleng khan a general te takngial po khan Ukraine khan run don tian themi alova chuwangin Russia sipaiten in po chana plan tha an nei chi alovani ti chuan Russia in aral thuam ala khek tlat zinga pakhat khowela a ber ne riat hi tun tum chu tlemin kanan soyange
world fastest nuclear supersonic bomber Tu-160 antia Soviet hun laya siam ania khovel bomber thaber anga soyani mase Northrop Grumman B2 Spirit USA kha atluk lo hret anga soite po ani boka he bomber hi NATO chuan blackjack tinan kova America mun poimo zong zong le khovel mun rang mun har salai ber chu niam taka thok chung po ni se supersonic speed a chakin bom theitura duan bi kani Mach 2.5 a chakin a thok theya achunga Mi4 achunga mi pali an chuang theya a khol hi Kuznetsov NK32 after burning turbofan engine pali ania hetiang anga engine chak hi khovela combat aircraft an lamang mi alo nge ni tin intercontinental bomber ani angin atho theina rain si athui em maya boruaka atui thun theiani boka mase thun ngai lo khopin ala thok lo fuel ton zale som thum lai maya pai theya tui thun bel mi alo hian cruise speed in darkar som panga chung chol mi alo vin thok theiani bomber hian offshore ke survey radar le sopka terrain following radar anaya leilam le vanlam mi le tlang karami abitumin melmate mu chat theine soyani ama hi infrared signature le radar ina mu theilo tura siamania mase hi a mu theilo top tina chuni chuang lowang Russian Lieutenant General Igor Kovarov chuan he bomber hi radar te na mu theilo zia asoina a sang le paruk April ni som ni le panga khan US sector of the Arctic chu he bomber manghian anlu drunge ti soya US yan eng man thelo atia bomber chunga hian man ruwa hi mun nia da na an siama mun khata ringot po hian weapon cage sîng ni akeng thei antia chung te chu atha ka thak chi te an ni hloma tin nuclear missile dang te po pon lama chona la keng thei chu boka azawa yan ral thuam hi cage sîng level keng thei anga ngai ani he bomber hi amana tau em wang le a maintenance sa san lu tuka wangin Russia hian tam taka nei bik lova som paruk vel chau nei anga soyania amaro chu he bomber hi upgrade ania upgrade version hi Tu-160M antia sang ni le som pali khan upgrade ma saber chu Russia hian anei tanani a khol le computer le technology rang te chu changkang thei ang berbera upgrade ania he supersonic bomber man tawle thachung chuang hi Russia chawin anei nia ngai ani midang le ya phalmi alova Russia economy chu NATO le western media hovin an soi angin ala tlu che em lem lovani an hausakna apun veze lovangin Putin apo hi ahuang taw telani maya Vladimir Putin chuan Tu-160M supersonic blackjack bomber hi somnga lai siam bel turin thutluk na asiam dai to le ngala an siam mek nge an nei bel to tero chu asoi hlei theilova sang ni le som pariat khan Russia in Venezuela a support zialan tirnan Venezuela atum tir taphot maya churingot po chu US khan an huain an kheina sa em mai ni kha tuntuma Russia le Ukraine lam update kema zong karanti chwa thei chu khati zong kha ania clear tu tena top thlenga men clear saka men ngai thak sak le thewa wangin in za chunga kan lo me